feed ya maembe ala mabalukanga na takwithi tukuna ina wingi wa kakiketa wa fruit fly kaibalukanja maembe maingi na nundu wa kucheck on the environment nundu maembe ameti kambi ni maemiti ya gases maembe yakwa maembe yakwa ni maemiti ya gases ila si winzeveni shongelele ubyubu wa ozone layer ya na sieka tautu itha tute kusubia mawithio loko maitu na in that case ngino originally you made South America origin kana musi wa origin yayo ni South America umo wayo ni South America lakini juu ila atafiti maana iwe mayeka utafiti nikaenda to cut down on losses ndio wasisha nima ya maembe alameti kanga that is a loss usuti wasio na nikaenda wasio ndukethwe we mwingi no add value kwa wasio ngino ndo feed ya maembe asu mabalukanga ya introduce wako na tani muhimu we zaidi yani na add value yembe ye abaluka bandi ina mana pandwa kwa mana ni na add value nundu na ethia black soldier fly ni ngumya leo wangu kusiakwa ila you cut down on cost ni ndithi aggravate na poultry feed ni endete je ulungono is very expensive kwa kiasi kwamba ainyingi manguku ni matono kuma out of business nundu lakini you tuithiti hii ni kusupplement na wisaidia ni whether feed yanguku ni yakata ni gamu no kwikata kuisa ngalama na ni wakwata liwe na madini alama ilite na more so this food is organic nundu na wasisia leula wanguku no wongeletwe sindu some chemical sort of ni siongeletwe humo lewu ni organic na nikenda to maintain that spirit of kuma weni conventional actually tu angali na tuitha tu complete organic farming ni kuondwa mawethi loko maitu na ni kuondwa na liula tu produce with health and safe asante etoketa bawo twelesie niliwangu kwa taa lakini twenda mbo mana nichokela jatumia wenda ulika wemini na wambeti ende kwidwa ni precise wemi nambi 2015 2015 na no webinda yuzebe yambi odhuka muno yani wetara no gwenzebe yambi kubuka climate change climate change ni wechambi nzebe yambi odhuka na we saidia mostly mbua siku kondo kuna ua na season city defined kondo sinela asili ukitumi ni chu nondo kuna ubandi lukusu no naetie food insecurity we saidia ninambi okulia what can I na ile kwikata nondo tene omae maitu asia maitu ninaona maiketha ndi wa mitoke ninaona tu iketha nesa ninaona monda ni kweli mwinge malenge makwasi and what have you so naona you na tumia mbemba hii si hybrid kana itesi yako ndio kwa takilangu na ndondo yoko komeo bantu lakini na tumia ila situ at least ningona ye kanesa ndondo ni sisene na mawithi ululuko na sio kuma tene ni sisene na mawithi ululuko ni sise kuyandi just mbua ye ni sise undu wakikala ya ingiva ni sise na yiba uko wambie wemi wa agroecology na nobo wambile wa BSF inokie mituki yauka inokie ku mituki otondo nasya inokie mituki na timbinge timbinge tia emya ingi nayo umemete kwa ebinda yanata nini medite for almost 2 years I think it's 2.5 years because now it's June I think it's 2.5 years nini medite kwa for 2.5 years kani kakiwatu yaka umete South America we wakakwata ngiata
na gakwatie kwa shirika yetawa BTF, Basic Tropical Fruits. Na manabo kuma meno usaidizi kuma USAID. Na junundu madili ya na maembe niwaelewa is a factory juu ila kuokie nundu mayu collect yo maembe ku na mathi field nimekuwa nundu maembe manangikite kwa maybe they got the idea, the technology from America. You see the connection, BTF, USAID and America. Kwa huyu nundu aimitunai na thina wa waste yinu, and here is the climate change crisis. Then how can we cut down on losses? How can we also create employment? How can we also value add? Do value addition to the mangoes, and that also provide an income to the farmer. Asante. Peter, tutwae cycle ya kakika kambela aba netumbe toike ino kaida ke kaima kana ithe awa ili hata nila muhimu waka uthowa yundo waka kwati yo ni chauke la uthowa ne asia pe kulwe kulagwa ngoko netumbi kila kikuwe chao ndiaza kwa tosunyo uya balatu ambia ni fly kana ni tumbi lakini naona tuambia yi tumbi nundu tuambia yi tumbi itwa dayo wambila life yayo yambia yi tumbi life sako na waumabu uenda lava lava oi prepupa na pupa na hivi adult na yo adult yikala for almost a week na ikwa twambie matumbi etumbi yale chwa akule kana mbo wetakila wa ile nacho naambia yi tumbi uko ngulia ipekilekelio ni witha na pe kit pe kit kitha akivo specifically for this purpose kaindo kase obitu ka kit nundu milechata yingi niki nundu ni kudi na ya dinde survive baya no survive for only 7 days na 7 days isu yo ndira ya ngino ndisa it will come to that it will come to that you matumbi abe pe ilekelio tuseobasia tulekelio twa saa ikonge tio isi muthamba we konge nduili ina mela yindini niyo twa saa tuka ni ile thanoka na I believe in practicals watu wangandini watu wangandini yosa mwigwa uhikwatania utiite tu spaces nundu matumbe malekelagwa watu space ni tu yoka engi ikathingesia mindobwika ikalekcha matumbe ngimwe nilekasya matumbe 500 at once matumbe maana 5 tu matumbe maana 5 ni tu yini maana 5 nilekasya vinda yemwe kana yungi yalecha niwe zindu mayaka na ni ulecha ingi niwaelewa nundu niwe sene mbinge lakini we na guarantee kile mwene kuonenga matumbe kunenga 500 niwaelewa na tiu ndu na nguku kama na itumbi ni yangu kuia kwa hiyo lete na alecha ngukuia no mese sawa kwa hiyo ukawithie kile kalekelio ka utwa akiye matumbi maingi na wa best ya almost daily kana after every day nundu ukaogethia tubangiie matumbi bau ukaumia matu ndo umeona ni moneka tipa nene muno lakini ni moneka wana kwa hizo naked ni moneka kwa hiyo umia bukalekelio ni kau ukatwa abandu bangi beta wa kibwikio kauma kilekelio ni ukatwa kibwikio kibwikio chu kida ni ka container keki tweliwa twase mostly tutumia liwo wanguku either chick mash grower ama layers sawa
wiki yale yesu bau ka container ni kau na weki abu we ka wet 50% wiki akiugo kiugo 50% wetness this 50% ni katikati wa dry na wet ene wiki ya that ngere akikweteka yo drip na uyosa yukalekelio kaya tikala tuseobetie ka container ka ke net yulu yu yukailela kalekelio kaya ke matumbi yulu aka net yulu aka ne ka net ka net kano nikala ko muyu nikaenda kalawo matumbi ama achi within 4 days matumbi ani maile ko achi kwa umali kana mithenena depending on the temperatures yako ya room temperature isi ra recommended room temperature kwa within 4 days nikaeka hata ni kali ka na within 4 days wa thini we there tumino tuambe hiyo consume leusu windeni ila substrate week kani eko tumekisa ila mindo wekiye ula wekiye yeah ni wona tuambe no kanana tu for some time na kwa some other time ni tule yakwika undu ibuku yaiti lakini practically kila viable kwako na kilo kiu make you succeed icho weka nyine kanga uka tukamina leusu view and by then chida si lava nene nondo kida kiki kinene kida kiki kinene kianada kwa total na centimeter millimeter ti millimeter yu ile millimeter ti meter like around na t centimeter ni millimeter yu itala so millimeter kwa uta ile ila kio 0 point something kana to 1 millimeter yeah lakini ndiye ndao kenga na nondo that one practical I have not done okay saivi ya kwa if mindo ndi measurement ya kyo ndiweta lakini kida ki ina stage that no feeding nguku no kitomeke ni nguku lakini nondo as per book that is what you are supposed to do but practically no kiwe ni nguku na that stage note mwemionge that stage kwa you know though you chamina kwalika ikamina alika na guys practically what I've done not as per book this book ikita command na ya command na guya ko no to na kwema ku yani si command lakini practically kiuni kitoneke that stage ni thetie to see that stage I mean to see or to na aya ni thetie na ngai yangu ko that stage nundo ndienda wela stage sia buku lakini inaonete keitho kuma nondo saingi thia si mbingi kiasi kwamba ndina containers sia uyithisia yeah sia uyithisia nondo you it is kileti kimwe ni chailo ya nguku 10 for some time yeah yune alikuwa lava yuba unike ino you ka inuke can between 5-6 days we kiova nondo etumbi ya mina 4 days la na wakaya teba wakaya dishabu ko uka mina liwo na kakana kataminete no transfer you to kileti kenge kinene kila wikite ula leuna isie wa nguku wa tuta kano west ya pig kwa unaonenge no kenenge kikoju kila changu ko kana o masilia liulo mutia lilio ngima mutia lilie kana o makulio mesilia ya maikoni kana o makobisi umetie sokoni wa buna bongo nenge la pengine ala maembe stage sinudu juisi ambi yoya na ni matunda meba ndo bona mabela ini nenga ni sini kutabia kila uneka ti kile kuya itie ndo chiwe nikite na ngona kikido koma ndo na liulo inenge waile nenge liu nutritious kwasyo nikaenda inenebe liu to no nenga tuketa twitu ni wanenga twitu ini twayana twitu ini tuko kusia yetu kitwini na production ya kuyeda yenini in that yetu ekunenge tuki
tuini size nini uikombea na kakika aka kawaida yu kala kanene nikeva ino ni nene neno ndiakitwe ta ukamesisia ndiakitwe ni ndasa ni rai ndasa na nenzio ndiakitwe ta iswingi tutonge tukube ya lakini ine ndasa na wasiria nesa akwele itha yengi utono mikwata nesa na akwele utono video nguku otuini ukamana nutrient content ya nguku mulenosu nundu it's supposed to give a hen from 25 to 35 protein content of nguku daily intake itoelewa yue mithana ina ni maalika twithamia ina matukumeana ata tutwae pau bangi practically na kwianira maciano na kamina liwo wiba kata minite liwo so wiki nyiju ndo thamia ndo ni believe ya kana kamina liwo ni ketha ke enough ku consume ya wikiletini yukilango ngotwa sawa that is my research nondo ni believe ya kana mwemi ni researcher na scientist na dia ile kuikia undu ebukuye kombia ni na ile go a step further nondo mula discover kindu ki kia bikabau lakini there is still room na mwemi ni wailete there is room ukamana kila kiuthukuma kwako nondo ni believe ya kana solution kuma America is over challenge ni kani niwo and it will never niwaewa okay you can get the ideas amplify on those ideas, work on those ideas to suit where you are. Ini wathamisya bau bangi ninathamisya bau bangi 7 to 14 days ama 7 to 14 days mindweni ya ile kwitha you in the best form nutrition wise and also that is also we can need to na kwita kana isunio mid life yayo na yupa nivo pedha ape kitumi cha kumea nundo buni bo uma cia uli wiyo wanguko no mneo nenge yi life yani i lava yi life yi dayo kana nundo kinduki there are two ways you can also have it commercial nundo a kilo ya dried we sell at 150 ni waelewa hiyo na yu nduta hii si life unenge muhimi ukwenda kuithia sindu syake na ndaendete kuithia uyu are you getting me tu mithacia nikenda withie nuto na umisto ila cia withia yu moyo methia na withia no wi ona kunuto na kuya stock ni waelewa hiyo wamina kumithia na waekanion whether that is dry na umedhiata we umedhia nasia there are two ways ukekia kiwoni for 3 minutes then uyumia we dry zisola or sure direct sure na drying you leave at least a 10% wetness content then wayo na nutrient content ya yoni da the highest the dried kuliko the life kwa ni usio uka dry nikenda nutrients content kana protein content the yulu asante yu ya umaba kwa lava baba ikino ya pre-pupa the pupa ni ndoloto yani tumite ndoloto na ba yeye ndoloto yiba ndoloto pau kwanza yiji isayo ono kamiona niona nata yakwie you in that process yikala the dormant paende na process you are making you making within nondo life span yayo no 35 days what was 35 umye isi itina no umye yesi ayo 7
no kotia na yuko katweka kaki piuyu kayoko kwa kakwa 35 days lakini keka kinomete na monza yukatweka kaki no bitha monza keka langa muno komineli pupa nayo bube na utethio no itwike liu kana lakini practically ninaona yangu kuija wana stage yesu no siesa ao ndoloto practical na practically ni siesa lakini ni the nutritional value either yeah nundu not the best nutritional time ni wakati ye twika lava ye lava ye sort of brown sort of like fat like mauta metha that color of fat fat ya ng'ombe na yoka pupa ni try yako become more brown and more dark na in fact yo kibuku while transfer when it is black na yu baya kwa pupa na yo yu ningo mi transfer ni metwaye bandu bangi kana ye kaloba you nigwe betha ai pe harvesting nundu it is a process you pa uka harvest ati i black na ite move yani bu itembeacho ona wa make aba it is no one at dead na leta bikite that stage wa make aba wona e move manya ina bika stage ya kudhiu ukamie kyali kilioni ni wale waju kwa wiwe ni aba wale ni black ana ndi move you go twa ukekia abandu kabese ni ukaikendu nundu yuba undesa ona ndio mekunika ni kana kunika na you etele we kale for a few days 3 to 4 days arch itwike kaki itwike yungi that stage you mbeka saa na movie aya ne yatwikangi nabo bawuthitha yikata witwa ndi sawa nabo you now you yatwikangi uka ukekea kiwu bandu imunuka wawe obaunde ni wa kila kiti chayo you ya mina kwalika yatwikangi you ndi wa kala kiti ngwiyeke na special net tipo you mane ne yuluka paune boko kawiki kiwu bandu twase kabese nini kana twase kana isani nini lakini hii sahani yake ya sponge kiasi kwamba kila kikumila ni unyevu yolwe sponge nundu watia i open ngino ni you drown babu ngirishu ukona yoka ikasabu ukasidi aba kwa wika nyusa kuma babu sponge babu sponge ni nundu wale yake sponge ni siukwa na at the same time ni witha na sukali kasosa ka sukali bandu na osiki sukali no kana ukasidi obusia yani ti echo ni kika induka titi munuka ko usi news ake wo na sukali obu nonge kiyoke wansuke bandu baso iye kiyoke wansuke for one si akwato ni si olomabo isuti ondomu na si alomabo ikwa ko uye na sukali no sukali ngwonga laki uko ndo windio kakaenda kasabu obu yeah kwa huyu zuni wale usiyele wayo ni sida yusiende na wale jamaa na you temperature ya baushi ya ile da ye controlled nundu kwetha kwi kuthithu shidi wasi active wanagua dio kele aikomete so there is no mating isiana kwa while regulate that temperature 20 to 35 na ni regulate na chao ni chao wiki ya nigo normally is room temperature na niyo kasumba kala use yake while either wina curtains nikenda kwa vyuba ukadraw ya curtains like ngokundu siekawa you know curtains you should say regulate temperature na here you do the same you regulate the temperature na nisienda light muno
Ko no bega lebe na cheni nesa. No yeah no nyabe lebe na cheni kate nsisu tukadroya ika dichanzebe na paile dabe well aerated that is paile dabe nzebe nesa yeah no utuko no sienda cheni utuko ni provide ya lakini yenda cheni nyine provide ya nundu wako keep temperatures the right range sawa na kuya ndika kwa nevu lakini nika kila ngona kitona kutuma ni achieve actually maximum of what I want. Asante. Ningana mazama itu masembete ni watu elesia life cycle ya sio na baundo sio kao siana isi abikabu tezio kaingi kwa matumbi usikiele konge isi asante. Yutoke ba yabata wako ija na muini mo. Number 1 ni ku cut costs down. You we kwako. Ti kwako you. Nundu ni mwethi wangu kusia kienyeji. Sawa, ndia kuya everything is going organic. Kwa uno onanga ngoko na nundu liwa wangu ku paya kwa agrovet kana whatever. Withi ulumuno. That is given. Withi ulumuno. This is a supplement. Kana okindu kitona kutuma muhuko waku weka kugaramika muno. Sawa. Nundu ilo ethia tumia sindu is locally available material. Sindu isi ondendu udoa. Nundu ni waste sokoni. Ngimela tu yeslia tu akulia tuicheba ya ulangi matote na ya tuicheba ya liwe to tutakwa nguku mostly. Maya manguku tu nyomba tutakile vinda. Tuichuka tusikie. Twa mix with the right proportions of water. Yeah. Kwa undo iko ido ya liu winengo kikokela kiyo ndio ido ya na at the same time nundu mbemba without nasio na to splash sunflower sindu taishu you had to them we say the anguko nutritional kana protein content yayo kana nutrition content ya nguku mudenosu ni at the end of the day ni wekata nundu nguku at that stage ya ilo ya 50 grams si 50 grams ya liwo wandukani ula without mix ito kila kindu chode with ya kwa kunywa menenge the right nutrients sianguku muthenosu utena nguku ni na mwingi si woto nonenga ni utea moemi wangulwe awe kindu kini ni sako nundu liwo ya wangulwe west ya ngulwe waete kwasio ni sifia no sio ya ni sio ya anguku ndu ake wasiete no liwo asio na ng'ombe ni sieka hata ng'ombe tuona ng'ombe naso ni livestock livestock ni unewa these days kwa unaona ni ukwete mbesa nundu mwemi wa ngulwe wa ile kuka akathoa chao akathoa kwa uno we no mwene no withie ngulwe ciaku ngulwe ciaku ng'ombe ciaku na ingi no uthocie ukakwata ukwatita wewe ukwata mbesa una kwa kilo is 150 is it is 150 na number 2 ni kunenga evo nundu west ya nona leula wekiye ni sioka na sio ika turn that waste into vo ono sio nikio kunenga organic nundu west yoweki ala where does it go lakini with a very refined ni nona nesa ni siesa siaya ikakatua kabulo kabulo wita wa fras usu na huo ni organic fertilizer utona ukakumia chao ukakumia mbesa at the same time no utwae mundani kwako ukaima ukusiaku na moso you ukosa fras isu ukongela ni biochar ikunenga organic mindo nzeo muno organic fertilizer nzeo muno asante kwa ni kunenga liwa indo na nguku ni kunenga vo na ni kutethesha kumina west lai kwa kikokila kitena bata ni kuya na ni kucheck on environment nundu gases itsindu isi udecompose ni twa gases into the air ila siende na kuongelela kwa nange kwa ozone layer yes na no as you create employment they can create employment to your youth maka kikwatia nesa kwa youth
ni kiasi employment kwa youth, even us old people. No, it create employment tia source of income. Yeah. Ila siakwa itino amedhenye sumu onza yuke keka kikaima. Oibi yaba. Nye ni nenga ngukuikaya. Sawa. From other quarters no di na still ukaitungia enge oba. Obau. O ka mix yo leo. Na ngoko no yuke kikaima. Pio. Kwanza siendete pio. Nundu ona normally ona ngila ya kawaida ukona ye bandu ngoko no itoma. No isembe katoma. Kwa hii nundu is more pronounced and they look nutritious to them. Ni siesa. Na no usikalile uibingete bandu. Ukaibingo ya sikara. Ne kiume no mwena atia kamulango ka kiti ke open. Ndia siethia. Nundu chuma ikabi kwanza sietele kamulango ingi uvingwe ipi. Na nundu bayanza i survive after 7 days ama after some time ikusa. That is why they cannot there is a population either in the environment. Nundu it's very rare for kamiko koma na kala kangi bayanza. Nundu population ya shondevo. Lakini wenda South America ni mbinge tainge kanona sio kuwa nazo no mbinge kuwa nazo ne mbinge nundu ti wild. Asante dawe ne kuli oruko selili tukenda mu itano na nito kunikela ikula yaku teamino kelelia kaki katika sinula imene tukakinika mwene undu wandu masiani kaeta yake ko mawau kakikaka BSF pe mawau pengine kaeta kaeta kakika nundu environment ilokae tiomia ne environment ilokae kai we kesa ukwata wo nako kayumana number 1 kayumana ti sawa nundu kayisa so ke wete wo kekite ata nako kauluka nundu na ti in the open kayisa ubikale uni wako wale wayo na winda yako no ikube ko chances ya kwithwa gatono spread wo kwando ni minimum na undu na kuyaki no kindu cheo yes the other day no ni mundu ba ilobi watia wani ni na yu menda uku mana mikitio mu question nundu no newie masia kubika bau tuyise undu kanabe uwetae lakini the way chao the way the alert so be yukiuno jondo na kwikara tuika interact muno tono mundu suiwe ndaka interact nasyo nundu ikindo chao no kunikili no ndena iko ila muhimi ono thowa athowa kakika ke stage ba nikeka ima ni matumbe ni lava kana ipupa athowa lava nundu lava niyo uwendo continue withia UCC no you ti tulinyo toyu ni stage issue niyo nundu niyo wailo dio continue kwithia kakaonenge production nundu nduyi kwa harvest unenge nguku nundu harvest wanenge nguku umia ingiba the cycle siangu wenda ukaethia nikenda ika go in stage ya yangi fly stage andot nikenda from there ika lesia matumbi na watondo wewe na sie mwile kasia matumbi 500 kwa kilo kana nusu kilo is enough for you to start nusu kilo kana kilo na chuto no do ambeza siana you normally ni tesa normally ni masia is around 500 lakini up to 1000 lakini nundu ningwenda imyingi mamanyikiu nini tesa onangi nenga emana substantial amount maimambi nundu ningwenda twithe tia ingi yeah nacho kit nembeza siana kit ningilita tu ngilita tu in that pe suma na nonenga we na maybe ni mundu ndo kunenga na kileti kimwe is 450 lakini tilas moto mileti no utila mitungi ya 20 jerrycan liter au kaile sio nondo no nethesie nethesie wo when ne ndo population ya kwa yetha yeyi ulu nini tila isu asante soko ili hata
nisi ukundwa muno andu mayenda uthoa it's not ino ni new technology na ye new technology and ni preserved me kita o try ne wewe na nundu mundu atwanete e benefits mai ka ati mun lakini ni maende ni interested that's far nundu no nite ai mikadha evinda hiyo kuna ya miobumo kito soma na amameda me interested lakini kila ndo no tabia ni it's not a hard process yani tio imiwe binya no imiwe laisi kila mundu no atone kuima wewe kila mundu ni kuima atona kuima atekwatia kila kiandikitwa bukuni wa mina ukwatia the process it is so easy ita we mwemi no weke nundu like me ebuku ya eti ni harvest ni harvest e black tip pupa kana pupa ni harvest lakini ndi harvest yanyi ni siya windini ikaangwe yaba nundu kwa harvest mwemi no tona iwa we binya muno nundu sini isu ni bingi ya thousands and thousands na kwa harvest 1111 na pauni kwa mimeka hata mona yake ndo kevinya at the same time nundu ndia kwa nimete ebukuni ngaikana na ebukuyu process inu ya kwevya nini ukite ngatile process in that it creates ngasia baya ndini wa kit that means ila niende na feed hivi iswingi ni sioka isia yebo so I have a continuous process cycle yo baunde ni bau na nundu ila ngwenda kwa harvest ile tila na ile kwa harvest ni nundu nikaenda nitamine ni kwate the larvae sia storage na sia kota na bila na ile kabaya iketha ta seed bank you know sa seed bank ko ika continue yaende yao ika sia yo bu ika na ika kala ika complete cycle siba lakini ndaku that is off record that is making work easy and for me it has worked well. Asante kwa mundu kwenda kuambia mistakes mabitu ala wewe tona ida wewe kieta muhimi lakini nuenda umatane kana maikeze kwika kiu we mistakes mwingine mundu tona ika kwa BSF na wewe tona ida wewe kie makosa ni kwithi wote na nyumba ya shomba ilu nundu twasie kwi sindu sita wa nguku no siese nguku ni siokaana niye saa na sindu nduti nasiono yesa na ambia nasiono yesa kwanza isiendete ilava pyu nundu ukasia bandu pate nyombe tenzeo withia mbia likile sia ya kaneti kake kiletini nundu ileti so ndei ya aba ya kitini sia ya at the same time no siesa o mindu esko nyumba ya sio ni ya ile yinzeo ni ya ile yinzeo that is one na ke muhimi no waile theo careful nikenda dukeso tia kiti open tondu na tie na sia uluka sia ni endabi sio ndema ye mweti ya wabu. Asante nini sibe mundu no ikulia nisi uma sia munke muthuku nundu sia yake ko si munke muthuku sometime ni sieta munke depending on undu wa mix kiwuo na mindo hii content iwekea niwaelewa tondu wiki yake ukingi kikaeta muke mwingi kumuke ni withabo lakini muini you can control that by undu mix kwa mwithi mundu witha cia makuyu makuyu no manewe tondu nguiye unwe mimweu na twende mundu aende na kwika research jutiona taku nikenda wese ya juu ngatwa makuyuni mawa niwe sindito no te ya muimi nangi mwa yukekie makuyuni na kwa practically I have not done it that will be a mistake nundu makuyu makayima kakwa niwe seju ni windo shuka blame yoka kwako what I need to do na nikwiye muimi ni scientist na ni researcher na nundu ni nakapodi kama kuyuba na ile kuikwika chu
nundu na magwa to me it's no we got research ni got research ni dirani na issue na magwa nundu we ka research na makuyo maini ti makuyo ndela magwa yeah so no kindu na muhimu wa makuyo ile kwiko research akwa kaka tho akeko makuyo maini that is my advice nundu ndimu yani meka ate nundu jaika ni toki akila what I have done practically yeah kwa ndwala pengine mokite na makasoma kuma kwaku kama nenga mbeu machosete hata ana pengine ibinda yoke ta myaka 5 ando ni meitha makumbatilitie wemio okamba wito kinugwina ile kwa cia ni ati ne pekinu tukita amewile miwile ni ndo nyoka wa studio kona yolo kwikabani musiona kwa ndiye ndambia ka studio kakwa nzi swi ni miwile na mwe minuto na uka musomethia akenda akona ki so simple na kaleo atia instructions nesa na leo atia instructions aileo succeed kiuki mutulango kila kiboni ati ni museo lakini you start small by small yani wamba tite levels niwaelewa nino nambe yo baini na namba ta na at the same time onisomete niwaelewa yeah asante kamera yaku ni ya utono tabia hata mundu kwenda kwambia wemio wa BSF na pengine mundu either yenda usoma kuma kwaku kana ayenda mbeu atono kukwati hata ni asia mundu either ayenda kwambia wemio no emiwe laisi tiyo emiwe bina we laisi nondo sindu ile otumia ni locally available na ndio need a lot of expense kwa unito na umwe anu emiwe bina na we noet is an income generating activity nito noete muimi with the right connections nondo ayemya ingi all over Kenya ni ma adopted that kind of organic farming that kind of farming with the right connection networking muimi no ambi that project that kind of farming na yemwete income na at the same time no na ni kwida ya put waste ulai kwake musi into use na at the same time ondo na say is an income generating activity na nenda youth takeda youth ni uko on board mundu white collar job is not there makambia kindu chuchu mundu ni twa millionaire within a period of time yeah asante na yu mundu witha ayenda kusoma no okay sometimes nini over free some other time I charge depending on nindo na ikalobu na mwemi ayoka andile mu charge ndimo ayoka mwenye wangewa kawaida yesa ile musome thisi wani musome thisi lakini normally an hour is around 200 to 500 depending on mundu no wake weka no kikundi mundu no wake weka no kikundi yeah asante batono ukwati hata namba yakwa ni 0726 274 739 kana kwa alama Airtel 0738 222 700 yeah asante Peter nondo oka na tusome lwa BSF amdamwe ninde megwa lwa kakika na ini se yuni meitha mayenda muno na indi wako na nambesu nayo kukwatia no imathi ya nikane ba no lokwenda mbewa yosa nikana withie nitwaika kutinda twendete sokoni kuthowa liu wanguko liu waindo liu wangulwe no yithia pauo ba umondani tikuno cycle nguko cia yake inuki nacio cho chayo yewa ni kiinuki na tuende na kwitha tuyola ngalama ba ya miondani yitu kakikaitwa Black Soldier Fly kana BSF ne wakaine sito ya kikamba no twisa umanda ni kana tukete na kila mwemi wonde aikumbatilia wemio ni kana withie nguko sito ntwasie ya nesa indo sito na iwe makoyo pia nome asanisi onengwa lakini Peters ya ambaye ka research ni kana indila inga yoka akwe makoyo ni maye na maende nesa na ini ndi mubeano ndo akwitha wakwatena itondeni owa kilungu cha